Vlado, kaži nam kako je protekla posljednja faza priprema za svjetsko prvenstvo. Dobro, mogu reći da smo radili sve što smo planirali. Imali smo izuzetno dobar ambijent u Kašiwazakiju, dobre uslove od strane domaćina. Odradili smo 2 trening utakmice sa reprezentacijom Srbijom i jednu zvaničnu utakmicu. Mislim da ekipa ide u pravom pravcu, tako da sa ovom sedmicom prvom koja je bila i neka faza prilagođavanja na vremensku razliku smo apsolutno zadovoljni. Šta bi mogao reći, koji je naš najveći kvalitet? Pa nešto, mislim da su neki igrači sigurno stvarili napredak kroz prethodnu sezonu, da se podigao taj individualni kvalitet, ali prije svega moramo da imamo energiju, da imamo koheziju svih igrača i to smo imali tokom priprema i mislim da ako nas to bude krasilo da možemo da pravimo dobre stvari. Da li Crna Gora posjeduje to iskustvo koje je neophodno da bi parirali najboljim selekcijama na svijetu? Pa ne možemo reći da posjedujemo iskustvo jer nemamo sad toliko velikih utakmica, onih ključnih odigranih, dosta je mlada ekipa, ali mislim da se igrači približavaju nekim godinama gdje imaju određenu zrelost i gdje već su kroz klubove skupili dosta važnih utakmica, tako da se nada da će to sve da se akumulira na ovom prvenstvu. Šta misliš, da li je dobro što je prva utakmica na turniru ona koja je ujedno i najlakša? Pa pitanje je što je dobro, ne može nikada zna, ali svakako kroz tu utakmicu ćemo malo osjetiti ovaj oficijalni bazen na koji danas imamo i prvi trening, tako zato smo malo jače radili prethodnu sedmicu računajući da ćemo se osvježiti do drugog kola. I na kraju reci nam šta bi smatrao konačnim uspjehom na ovom svjetskom prvenstvu? Pa rekao sam, naš cilj je da uđemo među 8, jer imamo taj kostur koji je dosta težak, ali želja je da probamo doći do 4, što nas vodi u Dohu ili najbolje bi bilo u 2 prvoplasirane ekipe koje imaju direktan plasman olimpijske igre. To su naše želje, tome ćemo strijemiti, u to vjerujemo da imamo kvalitet, da se suprotstavimo najboljima ako budemo mi blizu našeg maksimuma.